Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu ube nathi neweather yavuma. Ngoba benginaloko ukuthi maye kuba makhada. Amen. Bathi nje siyabonga ukuthi bazalwane iweather yethu ivumile lamuhla. Noma nje bantwana baperforma ngibonile vele bebangakawagcoki emajezi. Ikakhulu sibonga nani lokho ukuthi nje nisibambise bazalwane ngaphandle kwenu ngabe kude lesikwendawo. Ngoba kumnanzi umuntu nakapheka bese kuyahlolwa imisebenzi ngoba nangaleli ilanga lesiBhayibheli imisebenzi itakwenziwa njani? Itawuhlolwa. Ngito ukuphala iviki lana bazalwane. Ngingakaliphilivi kunendzaba nje lencane lengifuna ukuthi ngimxoxele yona. Amen. Kunendzaba lenganani lencane but lendzaba imqoka. Kumbe nawe futhi uyawusidakala. Kuleli ndzawo noma nje ekhaya bebakhile nje kukuhle kuleli khaya kani bebahlushwa amagundwane. Bebahlushwa yini? Bebahlushwa amagundwane. Uthi-ke lo babe walakhaya uyathi mani lamagundwane maya sangibulele. Kodwa ngenta njani? Wacabanga wathi awutshele makhelwane uthi wena nje na ucabanga wena njani athi uthi angizi tshela makhelwane uthi wena lamagundwane. Yes, lamagundwane wakhathazeka lo mnumzane. Kani unebantwana labangu-2 ngumfana nentombazane. Ligama lalabafana lalo mfana ngubheni lentombazane nguBhethi. Bayahamba ke bayadlala abangani bami labadlala khona nje kunesihlahla lamva kwendlu kakho uyabona lamva kwendlu kakho kunesihlahla. Kani lapho kunakati. Bathi basadlala bebe asibheni yeBhethi awulaleli phansi asewenze nawo lisekade. Yena lisekade. Athi hawu asewuphinza sesibuke abuke Bheni. Abuke tu asa ngukati. Kade solo sihlupheka ngiyathi babutawujabula. Babathe bafuna ukugibela sihlahla. Bolo webanganani bafishi. AsiBhethi hayi asambe ekhaya silaze isitulo. Nabo bagijima. Asawugijime phela nawo. Gijima la uhleli khona. Gijima. Yebo uyalenza isitulo ekitchen. Yes, wathatha isitulo ekitchen baya esihlahleni. Nabafika esihlahleni agibele. Tholakale ukuthi hayi nakagibela siyafika sandla kade. Amthathe kade abuye naye. Bangakaye ekhaya. Bahlale lapha sesihlahla. Bambuke lo kati babuke lo kati bese bathi hayi asimethele igama. Basasendeni? Awubutelo secela bakhothela ngibani igama lakho. Yes, naye lo kati bafuneka abe nani? Neligama. Bathi okay. Asisi Tracy. Bathi ngibani? Tracy igama lalo kati. Bamthathe bahambe naye baye ekhaya endlini baya kubani kubabe. Angithi nguyelo ukhathathekile. Ukhathathwe yini? Magundwane. Ajabule babe athi hawu bantu abami. Nase lasebenza bo. Kade solo sihlupheka. Lamuhla iphelile inhlupheko. Awutshele Chomi. Uthi iphelile lapho ihlupheko. Yes, tshela labanye nje abazi. Tshela Chomi iphelile inhlupheko lamuhla. Yebo iphelile inhlupheko lamuhla. Kanjalo nathi. USejesu naketa emhlabeni waqoqeza ini? Waqoqeza ini Jesu? Yes, waqoqeza inhlupheko ngendvodzana yakhe leyathi nakuphuma ingadi. Waqoqeza leyo ngadi leyo yenda ukuthi inhlupheko iphele. Kodwa lalela nangabe nje wena ungakamemuke Jesu ufana nalo kati. Tshela Chomi na ungakamemuke Jesu ufana nakati.
ufana nalokati lobekalahlekile mtshele. Yes, ngoba phela lithi livela uNkulunkulu ngokuba Jesu nakethe emhlabeni weda wadoceza inhlupheko. Konje nangabe wena nje ungakamemuke Jesu unjengakati. Uyafuna kuba njengakati? Yes. Ungavumi kuba njengakati. Yathi ukuthi okay, nyalo nje lokuba othishela banifundisa abafuni nibe njengakati. Sevana mos. Abafuni nibe njengani? Yebo-ke. Nyalo-ke sitawuthola livesi lethu ku-1 John. Ngematubane nkwe. 1 John 4 verse 19. Ngoba iBhayibheli lithi bonke bantu kufunele na uNkulunkulu nje adala umuntu lo abefuna ukuthi nibe kanje. Nibe kanjani? Bathi kwafika sathane wenta njani? Wanichelisa naNkulunkulu kanti uNkulunkulu injongo yakhe yokuthi adale umuntu bekamdalele ukuthi akhonte yena ngoba uNkulunkulu nje uthina sinjengaNkulunkulu shano simine nje njengaNkulunkulu. Nawu kuba konke ungangichwezi. Tshela makhelwane uthi ungangichwezi ngoba mina njengaNkulunkulu. Yebo, noma ngabe ninemehlo langanga nawami angangathitshi. Bathi ungangichwezi ngoba njengabani? So ngicabanga ukuthi sowutholile lo tasifundzela 1 John 4 verse 19. 1 John 4 verse 19. Yes. Thine sithanda ngoba kwaqala yena wenta njani? Wasithanda ngani uNkulunkulu? Ngekuthi alethe Jesu. Adosifela khona lo budlelwane butawuchubeka bente njani? Kube khona lo budlelwane. Amen. Wonke umuntu kumele ukuthi amthathe Jesu. Jesu nakala kuwe inenge impilo lakafundisa tona. Nangabe nje esikoleni bothanza kuganga. Jesu uthini? No. Nangabe nje bothanza kushasha abantwana. Nabanye abantwana bathanza ukugulisha labanye. Nakafika nje ka grade 1. Kwanze nje sewudel Jesu uthethe. Niyabona lo. Bathi nawe Jesu akwenti lo. Umfana nje kaNkulunkulu akakwenti lo. Ulalela lo lokuthi no. Sonke isikhathi. Uyangakuva wena ukuthi no nangabe nje ufuna ukukweba yebe imali. Uyangakuva? Uyakuva bese wenda njani kungakuva? Wenda njani? Uyatikhuda. Awutishale tanda muhle Jesu. Ngiyakuthanza ke lokho ukuthi uyatikhuda ngoba umfana loganga umfana longalaleli kusho ukuthi nje nabudlelwane bakhe naNkulunkulu abukho. Sevana mosibangani bami. Nonke lamhlanje bangani bami. Nonke lamhlanje mbangani bami nonke lamuhla. Nyalo ke angifunda ukuthi leli bethonakala. Nyalo sekudala dependence bonele noma bonalela. Ha? Nyalo sekudala dependa ukuthi boneleni noma boyeleni. Nyalo nje sengisethi kwemibuzo nyalo. Okay, ngiyakwenda kanje. Umbuto utawuqala ngasinangibutako ngoba ngina 5 questions. Ngidawuthatha ekuqaleni emkhathini kuze kuze. Okay. Kodwa la khaya lo babe bekashishwa yini? La khaya bekashishwa yini lo baba? Ngiba lo phambi seqala. Mina ngolo phambi seqala ngone. Uyabona lo wena logcoke ijacket ephephule emva kwakho. Ngibani lo hleli lapho? Ubone isandla nje sithi. Wena ubuka emuva? Yebo. Sukuma. Yes. Yebo. Bashishwa yini? Magundwane, come and take your prize. Bekahlushwa magundwane. Bekahlushwa magundwane. Konje labantwana bekubani igama labo? Na ngilogcoka yes iyo wena buya kimi.
Buti ongitshela ukuthi bekubani emagama alabantwana. Ukhulume kakhulu futhi la kini. Bheka le. Bekubani emagama alabantwana labathola kade. Bekubobheni naBethi laba labathola ini likade. Kodwa sifunze kubani belibale vesi. Na yes. Ivesi leli 1 John 4 verse 19. Good. 1 John 4 verse 19. Belithini leli vesi? Thina sithanda ngoba yena waqala wasithanda. Good. Sithandza ngoba kwaqala yena wathanda thine. The last question. How? Manini, manje seniphakamisa ngoba ngisengawubudi nemibuzo. Ngisengawubudi nemibuzo. Ema-rules leli class lami linema-rules. PKK. Usho uthini PKK? Yes, ngingakabudi umbuzo kusho ukuthi kudele kanjani? Yes, your head tandla nje aqhubeke tibe phasi. Jesu wetata wendalo emhlabeni. Lengumkhombile nje abusamkhombi. Khuluma ke. Bekethela kwendani ke? Utovikela tono ufuna umnike hafu. Manje hafu uthola njani? Ngifuna lo nto ongitshela kahle answer. Lo nto ongitshela kahle answer nje. Weda kuto kwendani Jesu emhlabeni. Kwasephayo masuku. Jesu bekade kuqoqa inhlupheko. Jesu bekade kwendani? Kuqoqa inhlupheko. Abethe nalo naye ngimnika hafu. Nenhlupheko ingiyokotshela lo muntu sebekade ini. Kaqedza inhlupheko vele inhlupheko. Inhlupheko Jesu kuyiqedza. Lithini abazalwane? Bekade niyabukani kodwa solo khona kusho ukuthi akusiko. Bukani akusho mina. Bukani kanje. Ukhona lona answer lehlukile. Akagijima etembhobheni. Uyini wena? Take 5. Kutofela tono tethu ngoba tono dineng. Dineng tono. Wetela kwendani Jesu? Wetela kwendani? Amen. Amen. Sibuta Jesu. Nyalo-ke ngidawubuta ema-question abantu ungavumi kusala. Ungavumi kwenta njani? Ngifuna nje umuntu asinkwe but wait angayisho umbuto angawusho umbuto. Ngifuna ningitshele nalivesi. Sevane ningitshela inyanga. Genesis 1 verse 1 ithi. Ngithe utosha lapho bheka. Good. In the beginning, God created heaven and earth. Wegcina ngci. Wegcina ngci. Angisengawubuthi umbuzo. Ngisengawubuthi umbuzo. Nyalo ngifuna ningitshele nalivesi leli kuGenesis leli kuZaga 22 verse 6. Nangu uBhobhi.
Nangu uBhobho Zaga 22:6. Hawu. Livesi lelikhulunywa kanga gijima. Hawu, akethi la. Uyabuda. Genesis Izaga 22:6. Khulisa umntwana ngendlela lefanele ngisho sekakhulile angedluli. Amen. Muhle Jesu. Dudu. Siyabonga bazalwane ukuthi sibambisane. Lo mlayeto ubolethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.